tubashimire kuba murimo kutwumva. Aho APR yatangiye itakariza umukino, Rayon Sport itangiye hatorera amanota menshi. Rayon Sport yatangiye irushanwa rihuza amakipe yo muri Afurika y'Uburasirazuba n'iyo hagati rya Sekafa Kagame Cup 2026, itsinda KVZ cyangwa se Kavaze SS yo muri Zanzibar yitwika ibitego bibiri byose ku busa. Uyu mukino wo ku munsi wa mbere wo mu itsinda C wakinwe kuri iki cyumweru saa 12 muri Stade Amahoro, nyuma y'uko undi nawo wo muri iri tsinda wari wabanje gukinwa Al Hilal yatsinze Tusker FC ibitego bibiri byose ku busa. Ikipe ya Rayon Sport yari iri imbere y'abafana bayo niyo yatangiranye imbaraga ishaka uko yafungura amazamu hakiri kare binyuze ku bakinnyi bayo barimo Issa Jigba na Nizeyimana Mubaraka. Ku munota 25 Boris Jibenau yari ku ishoti rirerire ari kure ariko rinyura ku ruhande gatoya. Ku munota 27 Issa Jigba yahaye umupira mwiza Abrahim Chingale neza ari imbere y'izamu asabwa gukoza hamano gusa, ariko birangira bimunaniye umunyezamu afata umupira. Ku munota 38 KVZ SS yagerageje uburyo aho Haruna Rashid Al yahinduye umupira ashaka rutahizamu, ariko birangira ba myugariro ba Murera bahagaze neza bawushyira muri koroneri itagize ikitanga. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganya ubusa ku bundi. Mu gice cya kabiri Rayon Sport yaje ikora impinduka mu kibuga, havamo Boris Jibenau hajyamo Iradukunda Elia Tatu. Nyuma yo kwinjira mu kibuga asimbuye Elia Tatu, yahise atanga umupira mwiza kuri Issa Jigba are kuri shoti rirerire ariko rinyura impande y'izamu gatoya. KVZSS yaje gukora impinduka mu kibuga, havamo Mohamed Musa hajyamo Zubeir Abdul, na Rayon Sport yongera kuzikora, havamo Nizeyimana Mubaraka hajyamo Kameni Junior. Ku munota 67 Rayon Sport yabonye penalty ku ikosa ryari rikorewe Iradukunda Elia Tatu yatewe na Kameni Junior, ayishyira mu rushundura. Igitego cya mbere kiba kirabonetse. Ku munota 82 Muhoza Daniel wari winjiye mu kibuga asimbuye yatsinze igitego cya kabiri. Umukino warangiye Rayon Sport itsinze KVZ ibitego bibiri byose ku busa, ihita ijya ku mwanya wa kabiri mu itsinda C irimo, aho imbere yayo hari Al Hilal yo muri Sudani. Rayon Sport yigaragaje neza imbere y'abafana bayo itsinda ibitego bibiri byose ku busa, nk'ibyo n'ubundi yatsinze Gor Mahia ariyo yanyagiye APR FC ibitego 5 byose ku busa. Bishatse kuvuga ko mu ihaha ry'abakinnyi Rayon Sport ishobora kuba yaraguze neza kurusha APR. Katutegereze indi mikino izakurikiraho nimba ekipe ya Rayon Sport izakomeza kwitwara neza nk'uko yabigenje uyu munsi. Ndabashimiye kuba tugeranye hano kuri uyu munota. Nimba tugeranye kuri uyu munota nizere neza ko amaze gukora subscribe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.